Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Jared iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ingkarik iti bagik asaan akon nga agayat. Tadya kon kayat ti masaktan. Ngami di nakitak ni Trina, jak nalapdan ti agayat ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jared dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ada ka di pa'y bakante ang mabalin ko apag tugawan? Ada pa'y may samis. Agyamanak. Kaslagdardaras ka, amis. Pila nga min iji pagpawpaw ita, iso akayat ko ti masapa. Iti kasta, makaawit at matla adagos. Kasta ka di? Mabalin ka di ti makiamamukan ka? Ha? Saan na ka di nakita di adda kay di overpass? Itay pa asasaramun ka. Si Kagayam dayjay. Pasensya kan Saan ka na iropaan? Naka-face mask kamot namin. Okay lang. Awan gayam. Siyak ni Jared. Apay nga itakala ang jaray. Itay ka pa'y ngururayon. Napunumot nga mintilugan, nanang. Ay, imbaglaangan ta saan kami pa'y anagrubwat. Tay impagatang ko ngay kan ka. Ada dito ay nanang. Nanang, agtambayak man pa'y dito yung van na pagluganan nyo. Bumabak to yung madamdama. Urayak man langan ni Larry dito eh. Sige, gumnay. San aday talakwat siya ter aramidem Laglagi pum atrabaho ti mayam dito. Agungot ni tatang mo maamuan na aday ta ter aramidem. Ninanang met. Saan ba ta ka na yun Sa may 23 kon. Saan ako nga ubing? Nuray Numaisag magkangay. Asino ti kaase? Di ka agdanag, nanang. Amok ter aramida. Adda ka matgaya man. Kumusta tilakad mo? Among pare. Adda nakalugana ka na pintas itay. Kunak man no kunam, adimon kayat ti agayat. Kwa, sabali nga mintiriknakan ko na. Kat di mo matamam mo. Amangan kit di no naasawaan. Panagkunakat, single pay lang. Awan nakita ka sing-sing na. Ay na. Masapol ka di, nga da sing-sing na. Tapno makuna nga da asawa na. Basta, pare. Crush ko na jay. Sabay ko matagkita kaming tumanen. Diyak amuman kan ka. Nalakakan ka ti agtalak adagos. Ngamno i-break na ka. Saka agsangit-sangit dita. Anya ti amota ngay pare. Amangan no isunti na ikari para kanyak. Aywan gayam. Nangan ka din. Saan pa eh? Ingka nga rud manganan. Bisin mo lang dayta. Ay, manon nga oras nga agur-uray ta dito'y overpass. Nga maawan mo't di ako nam alumabas. Diyak masigurado pare. Adtoy. Kinatang ko ang merienda ta. Ag merienda ta pa'y, ta may bisinak. No apay mat ngamin, masapol amam-amom dayjay. Panagriknak. Na love at first sight hakan ko na. Ha? Ay unay kan. Kasla kala babae. Anya ko maita. Kayat ko nga rod ama-amo no asino dayjay. Apay nga minasaan mo adinamag tinagan na, idinagkalugan kayo. Dinamag ko. Yung di na imbaga kanyak. Kat no saan alumabas ditoy. Amangan mat no saan ataga ditoy. Day talaang. Agtalo oras tan ditoy. Agawit tan. Adapay jutik inton bigat. Sige man langan. Itay pay aday ta cellphone mo, tiigam mo pare. Kita amin dagiti friends ko. Tama nga no friend ko iti Facebook na diya babae. Ha? Ay una yun. Nagan nan tupay. Saan mo nga ammo? Uwan gayam. Awan ka di trabaho mita? Anda. Gaminto na alas 8 pa iti sarak ko. Ala.
Si kamot ti agluto iti kanam. Tamasapa ak ita. Sige lang. Gustong day ta cellphone. Tumakder ka ditan. Tano saan? Ibagak kan ni Auntie Juna. Analab at first sight ka manon. Pare, talon at awen. Sipod nag-break kami iti kaayan ayat ko. Panawanan tapno agayatak manen. Masapol ka di pa ya, kaduaan ka dito tiyendaan, pare. Ngun tadyak mo't maawit dagiti awit ko. Naalam ka dito sweldo? Wen, iso agumatang tan iti istakta para ijay boarding house. Tay mabate. Ipawit ko kada nanang. Uray basit lang tigatangan ta. Tapno adda maipawit mo kada nanang mo. Sige kit di, nayunan ta tigatang ta. Sana bale? Agsweldo akmat ito next week. Excuse me? Miss, Ha? si ka manen? Di na ka di malagip. Nagkaluganan ta iti na minsan iti jeep. Kasta ka di? Nasayaan mo at na nagkita tamanan. Jared, iso ka dita ibagbagam kanyak edi. Uwan pare. Sige nga rod. Umuna ako na. Sumaruno kon tulad ta. Isak ni Jared. Mabalin ka di ngagsarita ta. May papanitian niya. Kaya't ka kami na mamam mo. Trina tinagan ko. Pasensya ka na, ngamada na pataga pa panakita. Intun maminsan lang, hindi pa nagsarita ta. No kasta, mabalin ka di ang maalak ti number mo. Sure. Oh, ayan na ti cellphone mo, ta-save ko. Nay, kunak man no kinasaritan tay chicks mo. Anda ka no napataga papanan na. Ang amsa na bale. Naalak ti number na. Nasaya at nga rod no kasta. Dayjay gayam ti ibagbagam kanya. Napintas. Kan naisam. Kunak tumat kan ka. Isumat lagayam. Damo pa'y lapan nakakita kini Trina. Nalab at first sight akan ko na. Imbaglakit din ta pinilit ka nagpalengke. Tano saan? Saan mo kumaan nakita Dayjay at Trina? Isungarod nga game yaman ako na ikan ka pare. Kunakmatkan ka. Saan ang masapol apilitim asapulan ti may sa atao. Nuda kayo tinaituding para ititunggal may sa. Ad-adda nga agsabat kayo mutlaeng. Ay, sapay la ko ma. Tanitrinan tinaituding nga para kanyak. Saan tayo ang masigurado dayta? Ngam saan matadakas? No padasam ti agaram kenkwana. Kat sapay ko ma. Tasaanan ang maulit ti pan nakapasakit mo. Agyaman ak tayo may ka, Trina. Awan anyaman na, Jared. Ay, kayat mo ka di tamangan tapay ti may sa restaurant? Ay, saanan? Diyak kaya't nga gastos ka pa. Nanganak ko ni Jabalay. Kasta ka di. Alda ko madamagat. Anya day, Jay? Single ka di pa'y laing. Kinapudno na. Istrikto ni tatang ko. Iso nga aging gana itak at single aklat ta. Ti kayat na ngamin, no asino ti agbalin a boyfriend ko, kat isunton ti mangikalay sa kanya. No kasta. Mabalin ko ka di ti agaram kan ka. Kasi imbagakon, istrikto ni tatang. Ama nga no saan mo ta magustuhan ti amak. Trina, agayatakan ka. Uray istrikto ni tatang mo. Kabaalak asangwen. Basta parakan ka. Asino takaduam Trina? Unagmatkan ka adyak kayat amang yawid ka iti lalaki ditoy. Sigurado ka kadingay kalay sana kaday ta lalaki? Tatang, saan ko mamatakas ta ti pa nagsasauyo ka ni Jared? Tata, imayak. Takayat ko nga ipakada kada kayo ti panagdaton ko kini Trina. Kat sapay la ko ma. Takayat dak parakan ko na. Ammom, Jared, di mo pa'y ammo ti ugali. Istrikto ak no may papan iti anak ko. Tatang, Ikarik, jak tulokwan ti anak yo. Lalaki, mabalin ka di. Agawid kan. Ha? Ala, agawid kan. Jared, anya ter aramidam dito eh. Sabong parakan ka, Trina. Trina, asino da ita? Umunag ka, Jared. Si Kamanain. Anya ti aramidam dito'y balay ko.
Tatang, Sarong karak lang ti anak yu, tata. Iti kasta, saanin ang masapul arumwar, tapno makisinara kanyak. Yan tagay nakita mata ni Trina. Mabalin mo ti agawid. ha? Tata, mabalin ka di ay makasarita kayo? May papanitian niya. Awan matirumbeng nga pagsaritaan ta. Tata, didak ka di kayat para iti anak yo? Ikarik, saan ko alukon ni Trina? Ibagbagam laeng dayta ita. Angam numaala munti kayat mo kenkwana. Isinam tumot laeng. Dayta ka di laeng ti bagam. Mabalin mo ti pumanaw. Jared, pangaasim, agawid ka kuman. Amang ano anya pa'y ti papanan titungtungan nyo ka ni tatang. Tata, sa anak nga agsardeng nga agaram iti anak yo? Ay ayatek ni Trina. Kat uray sa anak pa asinumbatan. Amok nga ay ayaten nakmet. Sa anak amaawanan itinamnama. Adumteng to ti aldaw. Apalubusan da kami kini Trina amaadaan iti relasyon. Pasensya mo ni tatang ko, Jared. Kinasaritak mo't. Mabalin ka nga agaram kanyak. Dinak mo ti kaskaso. Awan ti basol mo, Trina. Mamati ak nga adda na unag arason. No apay akas de ti trato ni tatang mo kanyak. Agyaman ak na maawatam, Jared. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay, Trina. Kat ikarik, ilaban ko ti ayan ayat ta. Kasano no saan nga umanugot ni tatang? Di ka maawanan itinamnama, Trina. Wan gayam. Mapanak tumanen iji balayo inton rabi. Ha? Ala, masansan ti pa nagpasyar mo iji ayan mi. Amang ano makapungtot ni tatang ken ka. Awan ti pagdanagam. Agtalek ka kumakanyak. Amok ti araramidak. Apay nga adda ka manen, ha, lalaki? Tata, adda ka din ni Trina. Sige, umunag ka. Adda ni Trina ije kusina. Agyaman na, tata. Trina, umay ka ditoy. Adda sa ngailim. Sino day tatang? Umay ka. Jared? Sabong kan tsokolate para kan ka. Agyamanak. Kumusta kayo maten adwa? Ha? Itaman pa'y ana sa ludsudyo day tatang. Jared, agyaman nagtauray saan na nasaya at itrato kan ka, kat saan ka naupay. Maawatan kayo, tata. Kakaiso ng anak yun ni Trina. Yan tangay na ipanagnak mo anapudno ti panagayat mo iti anak ko. Ala, saan kayo nalapdan iti kayat yo ang mapasamak? Pudno ka di tinangag ko, tata. Pudno tinangag mo, Jared. Mala, Trina, ingka man mang timpla iti kape. Tagkape kami mampay ka ni Jared, kabayatan ti panagsarsarita mi. Uwan, tatang. Inaklon nakngarod ni Tata Domeng apara iti anak na. Ket manipod idi, nasayaaten ti pannakilangan ti ama na kanyak. Nagkalaysa kami ngarod, ket naragsak ti pamilyami. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Jared. Jared pagayam ko, ni Trina at talaga ti paraken ka. Impakitam ti kinapudnum ken kuana, isu nagtalagken ka ti amana. Ala, kablaawan kayo, itinaragsak a pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Jared iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.